sedurung titiang matur pegerangan titiang Prasasti Bakti ring ide Sang Widi taler ide susunan sanenege ring kayangan niki melarapan antuk pangastumbar. Om Swastiastu. Sugro dani jero mangku sane suciang titiang taler dane desa adat Peturning dan titiang jadi ngaturang itu indeks evaluasi berita kala para yowanone melaksanakan wimbe kare ngwacen nanti biasanya aksara Bali ring lontar sekewanten sedurung yang evaluasi titiang anggap pisan ring kewentenan nabi biasanya krama riki nggih saking yowana wau keinginannya untuk belajar ke becik bisa dalar alit-alit nyurat ke becik pisan wangun-wangun nyane entang nyane manah krama riki saking alit-alit yowana ke sampun becik pisan ri ke pungkur kas selanturnya warsa dari biru iring incepang oleh setiosan ring wimbe-kare mangda kewentenan pembinaan pembinaan sane kontinu enta jo wau jagi laksana wimbe-kare wau ngelaksana pembinaan iki yen presiden nyampran bulan ngelaksana pembinaan nggih tapi wale niki wonten semeton titiang senior titiang patut adi sana dumun boleh omongan tugas niki mungkin ragane ampun berpindah tugas dados wakil kepala sekolah nggih cik bisa niki senior titiang dados kontak taler nggih niki petugas ane anyar wau nika Bu Putu Meri menawi krama niki sampun uning karena bertugas saking tahun 2019 nika semeton titiang penyulung niki sane tugas niki ring desa dinas Mambal sane ngomongin papat desa adat niki Bu Putu Meri Denayanti niki multi talenta nggih agane pregino dan nanti wasane balik pembina MC, membina pidato. Nah, ini ngelat iki kantos yani mental iki seke santi yowana utawi alit-alit ragana pregino arjo iki yang cingai ring butuh arjo dia aksara niki ragane terus condok menawi wenten melat alit-alit utawi yowana melanjahit indek keguritan kita nih emang medharma kita urus kontak rajane taler dia anggo pisan wau ditat kalau enten pemilat mesatwa Bali nika sira Bu Jero nggih Bu Jero becik pisan nika seneng titiang bengong titiange ini jagi dari desa jagi ngirim duta warsa sane jagi rauh tan perlu melatih iki tinggal kirim maupun sempet siapa ke iki Bu Jero niki nggih nggih yang kok tangan lho daging tapi asane wirasa ne sampun becik nika medaging upuh nggih atos nyane krama niki sampun meduwe ahlinya nih begendik ngiring dincapang ngiring rangkul liko di anunas ada Bu Jero ini wenten sekali atau di jalan yowana alit-alit iki sani kayun tapi sani ngewentuk seke santi yowana napi mulai bentuk sampun wenten sangwikan iki ring sirong ini metemang ngiring terus bentuk bekerja sama nggih sinareng-sareng titiang iki anggo penyuluh sareng sami wonten ring kecamatan Ambian Semal wonten ing Kabupaten Bandung jadi titiang wantu niki mangga basa Bali niki wonten ngancan reret nggih
niki ampun kewigunannya kewontenan bulan bahasa Bali puniki mangga sami merasa lila nuena bahasa Bali sastra Bali aksara Bali niki lila lapitan niki semeton krama yang dedane niki melaksana yang bakara niki benten yang begending wawu nggih demen lapitan niki demen iraga sane ngelahan raga patut demen ampun nyaman mungkin udiang belajar bahasa Bali sing hasil pipis ampun nyaman kita mungkin bahasa Bali itu nak sampun hasil pipis iya ning bujero presiden masatwa sementon alit-alit Yohana presiden pidato ngewacen niko nyurat niko rekam kirim ke sosial media niko presiden hasil pipis niko nggih tiang sampun membuktikan nggih. Nah, niko bahasa Bali bener ampun setara sareng bahasa-bahasa tiosan nggih. Terus niko incapang. Kalau ada serang sami niki bapak mempesan sampunan jejak melajahin bahasa Bali nggih. Sampunan jejak mekaryo menekuni bahasa Bali niki ring zaman modern niki tidak ada tapi wastani suwagina pragina suwadarma sanetan pacang micang merte majang ring ragan iraga niki nggih. Jadi makin dicari ring evaluasi iwawu sami ketiga pemilihan itu sampun becik pisang sekiwanton wenten sane lali ngucapang murdan wacana ring lontar nika sampunan lalian nika pilih utama pisan yen lali ngucapang murdan utawi judul lontar nika sane mirangan pastika bingung niki lontar napi sanika wacen wau enten sane nyampana Sri Nini. Nah, enten yang terlewatkan nika krana iti Sri Nini. Saking murdan nika kan sampun wenten ring pepinah sang sane mirangan Sri iti Sri Nini. Oh, pastika niki nyamatang indek carik. Teraris ritat kala ngawitin ngewacen ke satu kali niki wimba kara durus yen wenten mik nika set demun mike mangda becik intonasi suaran para Yohana pamilat sarat sami nggih nika ya kan intonasi suara termasuk ring unsur penilaian ngewacen. Raris wenten ring ketikasan wawu cingak nuwun panggung yang wenten panggung mekarpet iki yang nunas pemilat ampun mesandal nggih. Ampun mesandal kita kalau tampil ke panggung ke dalam niki prejuru ngepen karpet dipet wenten ngenjak ten dulu raga ke dalam hak bersih nggih. Ketika nyane dekat kalau pentas ngewacen wimba karo ngewacen punika. Niki sane ngewacen nika wacana berupa katra nggih, berupa informasi. Tapi tadi cara intonasi. Nah, mewacen indek wacana informasi punika. Betiwasan sareng ngewacen satwa, betiwasan sareng anak ngewacen geguritan kita nggih. Kami niki nggih kalimat pertama nika dalam dikala guncara mantra puja nika pinih utama nggih. Antukan nika nunas
majeng ring sang wenang sastra Ida Sang Hyang Haji Saraswati nggih. Mangde sida raga neduna ngwacen tapi daging-daging sastra punika. Ya sida untuk geram kedek seorang mantra niku. Oh, awi genam mastu. Nggih. Mau yang padang mudan Hidi Sri Nili ring krama Hindu nyihnayang rasa drede bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widi Wasa dibuka nggih. Taris wenten aksara sane metedong ring ukurnyane nika merupa sandi swara. Umpamine wenten sesuratan ke adegan. Nah, nika wenten sane macet nika wacen ke adegan nika aksara ke medaging tedong nika sandi swara. Nika mawit saking nabi wastane pengater ke utawi bahasa Indonesia nika awalan ke boleh kruna lingga mendapat kata dasar adegan. Nggih, dadosane medaging tedong ke adegan kewacen. Ini wenten aksara-aksara medaging tedong nika ane panjang. Umpami niki kaler wenten ring sesuratan rikala. Sesuratan rikala nika re medaging ulu aksara ke tedong. Wis le. Nggih, ring pengutat niki dari subane ring pengawit nguncarang Om Awi Gena Mastu penguntat penutup tapi patut uncara niki majare pemilat sira sering ngocen ya. Oh coba penekan mau teman sering ngocen untuk menutup bacaan itu yang pertama Om Awi Gena Mastu yang menutup bacaan itu tapi ya Om Gena Mastu atau Om Swastiastu penutupnya nggih goten ada cara mau Om Santi Santi nggih Om Santi 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 Om nggih muga manten saking titiang semua untuk dalah titiang mangganing panurat sesarang ketiga niki lunas gengrene pangampura yening wenten keiwangan titiang ritat kala ngenterang parikrama bulan bahasa Bali kaping 7 warsa 2 tali selae desa adat Baturni sampun becik lan trepi pisan angop yang tepuk tangan oleh pisan ya semua Om Santi Santi. Inggih, seksema niki majang ring angga panureksa sampun ngicenin akeh